Shalom, shalom wapendwa, ninawasalimu katika jina la Kristo. Habari zenu, mko salama? Na wapenda na wamisi. Yaani mabizu kwa nini nyote marafiki zangu na wandugu. Bandugu, siku hizi wahubiri ni wengi. Sasa unajua kuna neno wanasemaka mhubiri ni mahubiri. Na lingine neno wanasema ishi neno. Bandugu, wewe mhubiri, ishi yale neno unayohubiria wengine. Ishi yale maneno unaoshauri unayohubiria wengine. Unakutanisha wengi wanahubiri, yani wanahubiria tu wengi. Mapasta, wa deacon, wa evangelist, wa deaconess wanahubiria, kuna Muyunani tena, kuna Muyuda wala Muyunani. Lakini yeye huku pembeni anashauria watoto wake, mnajua usioe katika ile familia. Usioe katika ile familia. Sio wa kwetu. Mhubiri ni mahubiri. Yale ambako unahubiria wengine lazima uyaishi. Ishi neno. Usingelikuwa fake. Be real. Be natural. Hubiria wengine yale ambayo uko naishi. Mhubiri ni mahubiri ndugu yangu. Tuwe real, tuwe natural. Unajua Yesu wakati alipoenda hakuacha neno wa Kristo. Aliacha njoo wanafunzi na wale mitume. Tuseme wa mitume walikuwa wale 12, lakini wanafunzi wa Yesu walikuwa wengi. Sasa mpendwa, ishi yale ambayo unayoyahubiria mpendwa wangu. Asante na Mungu atubariki.